terangtum itu kita di abuhan ame itu dah sarjana salar corang abuhan lapen terangtum itu kita di abuhan ame itu dah sarjana salar habi atau pen tinggu pen sejilkum itu porlo lapen itu labangso pengkarisi awal karbisun riso orang mati lapen pasek lapen itu ke bangkit sekali nanti karbijit festival lah ini sek ini apa nanti itu dak terkam sek porlo lapen. Guys, welcome back to my YouTube channel of Food Thought aro Kimia Vlogs aro chetong tholo Pinia Vlogs bangke pini channel Karbi Youth Festival our Karbi resonim so rong aje mane pini dongkam kam long mane pini ke chengsi tanjibang pini reception lo mat ne ke theklong sonan ke nangli tumta phanang ko tangkon ko busin le ben na chuning rela. So guys ang depo vlogs le nang ang thora de ke cheng ben ke jut. So guys adonri kilo do de lage adonri lo lage indeng thongkera isi our Karbi resonim so rong aje bini bangke ke cheng suyar ni lo. So guys ang depo vlogs le punang lan thora de aro kilo lo de halo kilo to lo kan apa lo selfie phone ada mang selo apa dah sob mohor sini apa dia mang selo nanda apa halat lo non mang kayak coran kecu abuha ada mana pale damang non mang kayak hala rak pakai selfie phone ada lo non mang kayak coran kecu abuha lo mana itu damang rak bangke coran ke coba bohal rak bangke ini bang ke ceng silang mati di aman non si yo mone tum dak bang pele kiru ke thai mane kosong si halak lihin ban ke bang atum phan kosong si kapachu aphan dim non si ke theklok lang yo kolat lo lapulang kode aku mana ending lah si bilo STP nampak lang kolat lo lapulang ya guys lah lo halo ingdeng thongkera isi hawar Karbi reso nimso rong je rak adim lagi waisong patu aklam along si dong kamu si dolo halo adim ke lapen apa bang ke lalu nong sila kaya slok lang mana penat pen
kosong program ka start dia fan non si mana lah sawd mangai no si kaya slong lang lapen lapu bang ke kelang chi adin lo KYC awal dari Muslim Surang Aceh dilumpikan kecepatan di Labang Sehong Jai Kang Supon Jepan Litun Dongkang Ward Commissioner Sar Jitu Terang Hin Pensi Labang Sehong Jai Kupon Pos Lasi Kupi Prang Alang Kantor Bil Semua Kupon ben kiri Eleksi Malong di Kamamai Dulu Sabtu Konglang Lalu Santamai Target Pemoi Pakmen Kebetulan di Kamamai Dulu Sar Korsim Terang Lalu Santamai Target Pemoi Pakmen Jadi masih sering kebetulan di Malong Habis dengan si Tong Bindu di Bendro Lalu Santamai Target Pemoi Pakmen Jadi masih sendiri lah apa ini kalau naik tonggung pulang dia puhung pen tak cuy sanksi cuma puyo lapen kayak itu awal ramai pu kalau si labansu besar punya tapi Anjay pernah karena bertaram dia kan kemarin aku dulu sini kata itu pangkep raisi andeng bukan lagi sunin surang aja labangsu kecepatan ni kan kidun ni kikan ni kan masuk honjai anam bertaram dia kan kedua kali pantat kan cukup bertaram sarode ini जो दिखान होके इसमें जाते हैं आवाज लपान तो इसको जो बाजे मायला कहते हैं किसी जो फिर जो किदुन दिखान किदुन जरा दिखान के जो कहते हैं जो फिल्म ini dengan ledakan ini itu cetai itu ke kate itu yang sudah ini dengan masukan itu cetai itu dalam orang itu asal kita pada deh sesi kita bicara pada ini nah gitu ni kan so ini kate sesi kate jadi kali taruh kali ini kate jo ihun matang le ihun ke saya pura deh ini ikut long le sama salam ilam kong arbiar ke saya dak saya ihun matang le toh ihun tu ni kan aku pun lebih ha Corang pohon lapen terangtun itu kita di pohon kami itu dak sarjana sabar habis atau pen tinggu pen sejilkum itu ponglo lapen itu labangsu pongkari si awal karbisun risun seorang aja lapen pasek lapen itu kebangjis sertalinan ikan Kabijit festival lah ini sek ini apa nanti itu dak terkam sek polo lapen. So guys, kiceng main kicut nanti tuh nang don thorpot suri gadong pa jure lo. Dong sini li video kelang cenglang bote please subscribe lah lapen daily video kabel pe nang tuh lang nong phiri pan bela kona ber phino lapen unan ki jepo teman keser basi nilin pen junior bilo tang de pinia plus ke lang sikang don lo puthat next video lo ngai chitong thana kadong